don't get me wrong ne as ngisihlalele la ngishilele ngisa thulisa lentwana zami lezi uyazazi sithanda ukukhala kakhulu abafana bokuthula ngocolo ngeni ikhole from intwana yami eyazi intwana yami eyazi intwana yami uyangithola bathe kids ungathi laba base next door so bashanga imbomba yabo ngithi utho kanjani athi bathu Ribeiro eshaka sanamsebenzi ene manje ufuna ukuzosebenza la ekhaya ngithi hey Ribeiro the coach bathi yeah ngithi hey singabaphetha ngembomba yabathi yeah ithi wena sana hamba uyoconfirm ila ngiyakutshela cats man sengiconfirm ka1000 ukuthi nje simele nje avume ukuthi uyeza marunga wariyena uyeza ngithi enhleke intwana yami awuconfirmela amagcina ne bese uyakutshela cause le mbomba ile yiyo sasiwinisa iligi le ngoba sengiwinile already nama player wakhona ngidinga nje icoach ongathi izothi cha le igame ezithu lezi ezama ngazi ukuthi zenzani lezi ithi azoconfirmela cats ngithi ngizobavuthela bomake kale mbomba yabo yo